ubundi niba hari umuntu twakwita mutaripfana, niba hari umuntu twakwita ko atajya arya imboga cyangwa avugisha ukuri, nta wundi ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Bwana Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, by'umwihariko noneho iyo bigeze ku bayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi ba propagandiste ba leta ya Kinshasa, yaba abanyamakuru ndetse n'abandi batandukanye, ariko abarimo Patrick Muyaya, Tshisekedi Tshilombo ndetse n'abandi, ababwiza ukuri mu buryo bugiye butandukanye. Ngira ngo murabyibuka neza ko mu minsi yashize nabagejeho ikiganiro Patrick Muyaya yatanze ubwo yaganiraga n'urubyiruko, akavuga uburyo u Rwanda rwiba zahabu za Kongo, uburyo u Rwanda rwubatse uruganda rwa zahabu kandi u Rwanda nta zahabu na ntoya rucukura, uburyo u Rwanda ingagi rufite ari zahunze intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Patrick Muyaya rero ibi byose yabivugaga ashaka kwerekana u Rwanda nkaho nta kintu rufite, nta mabuye y'agaciro rugira, ahubwo byose rubikomora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi akavuga ko intambara nirangira u Rwanda ruzasigara amara masa, ariyo mpamvu ngo u Rwanda rudashaka amahoro, ngo ariyo mpamvu Perezida w'u Rwanda Paul Kagame adashaka amahoro. Olivier Nduhungirehe rero akaba yihanije mu buryo budasubirwaho umuyobozi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni umuvugizi wa guverinoma, akaba na Minisitiri w'itangazamakuru. Yamwihanije rero mu buryo bukomeye cyane nyuma yaho ashinja u Rwanda ubujura n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo. Reka mbageze muri Yosco yakabaye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yihanije umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo washinje ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi b'ihuriro AFC M23 ubujura. Patrick Muyaya ku wa 16 Mutarama 2026 yanditse ku mbuga nkoranyambaga ko itangazo rya AFC M23 rimenyesha umuryango mpuzamahanga ko ryashyize umujyi wa Uvira mu biganza byawo, rigamije guhisha ibikorwa by'ubusahuzi byawukorerwagamo. Muyaya yatangaje ko mu mujyi wa Uvira hibwa ibintu byinshi bijyanwa mu Rwanda, asobanura ko abasirikare b'u Rwanda n'abarwanyi ba AFC M23 yise umugabo n'umuhungu we, ni ukuvuga ngo pere et fils, cyangwa umubyeyi n'umwana we w'umuhungu, father and son, ngo ntacyo basiga inyuma, kuko ngo yaba godoro ikoreshwa mu kubaka umuhanda, imodoka, amagare n'ibindi byose babitwara. Minisitiri Nduhungirehe yasubije Muyaya yifashishije inkuru y'ikinyamakuru Africa Intelligence gikora inkuru zicukumbuye igaragaza uburyo abo mu muryango wa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo bamaze imyaka myinshi biba amabuye y'agaciro mu ntara ya Katanga. Imwe muri izi nkuru yasohotse tariki ya 6 Ukwakira 2025 igaragaza ko muri rusange amabuye y'agaciro yibwa mu ntara ziri ahahoze ari Katanga nka Lualaba naho Katanga mu gihe cy'umwaka afite agaciro ka miliyaride z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indi nkuru yasohotse tariki ya 28 Ugushyingo 2025 ni y'amashyirahamwe na za societe civile zo muri Katanga byatanze ikirego mu bushinjacyaha bw'Ububiligi bibusaba gukurikirana abo mu muryango wa Tshisekedi Tshilombo, cyane cyane ko bose bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati, tuvuze ku mugabo n'umuhungu, umubyeyi n'umuhungu we, dushingiye ku isano y'amaraso, ni ngombwa gutekereza ku gukora urutonde rw'umutungo kamere wose wo mu ntara ya Lualaba na Katanga wasahuwe ku bwinshi n'umuryango wa Perezida. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze aya magambo nyuma yo kutagira icyo avuga ku busahuzi bukomeye ingabo zo mu mutwe wa Chita na Ibu zakoreye muri centre ya Makobola yo muri territoire ya Fizi mu ijoro ryo kwa 29 n'iya 30 Ukuboza 2025. Societe civile ikorera muri Makobola yatangaje ko abasirikare ba Kongo babanje gusahura ivuriro rya Lamba, batwara imiti n'ibindi bikoresho, bakomereza mu ngo z'abaturage bibihene, inkoko n'ibiribwa, babyikoreza abagore, babarekura babanje kubafata no ku ngufu. Umunyamuryango w'iyi societe civile yagize ati, binjiye mu ngo z'abaturage batwara byose, basahuye ibirimo ibiryo ndetse n'ibindi bitandukanye, bakaba barategetse abagore kubibatwaza, bataha nyuma yo batashye nyine babarekuye nyuma yo kubafata ku ngufu. Muyaya avuga ko umuco w'ubujura
utamenyerewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara bizwi hose ko mu byashegeshe igisirikare cy'iki gihugu harimo ubujura n'ubwambuzi bukorwa n'abasirikare bacyo no ku manywa y'ihangu. Ngira ngo murabyumva, Olivier Nduhungirehe ubundi iyo bigeze kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iyo bigeze ku binyuma bya Patrick Muyaya akubita atawa kandi akavuga atanga proof, atanga ibimenyetso nk'uko mubyumviye. Rero akaba yanyomoje uyu Patrick Muyaya washinje u Rwanda ndetse agashinja M23 kwiba imitungo by'umwihariko muri Uvira, ariko ibi nanone akaba yabivuze ashingiye ku kiganiro Patrick Muyaya aherutse gutanga imbere y'urubyiruko, avuga ko u Rwanda rwibye za zahabu za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ko u Rwanda rwubatse uruganda ngo muri Gasabo rwo gukora zahabu rwa mbere rukomeye muri Afurika, ndetse ngo u Rwanda rukaba ari igihugu cya mbere muri Afurika cy'exportinga zahabu, kandi ngo u Rwanda nta zahabu rucukura ngo mu butaka bw'u Rwanda ngo habe na zahabu n'imwe ihaba. Kandi ibyo byaragaragaye, aho ibirombe biri byose biragaragara ko u Rwanda rufite zahabu ubwarwo rwicukurira. Tugiye ku bindi byagaragajwe nuko u Rwanda rwagaragaje ko ibiganiro ku mutekano w'akarere bidakwiye kwirengagiza amasezerano y'i Washington. Ibi nanone ni ibyatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, aho yatangaje ko ibiganiro bishakira amahoro akarere k'ibiyaga bigari bikwiye kuba bishyigikira intambwe zatewe muri 2025 ubwo hasinywaga amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yabigarutseho ku wa 17 Mutarama 2026 mu biganiro bigamije guhuriza hamwe ibisubizo by'Abanyafurika ku bibazo by'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi nama yo ku rwego rwo hejuru yabereye muri Togo iyoborwa na Perezida Faure Estuzima Nyasimbe. Minisitiri Nduhungirehe akaba yavuze ko ibiganiro byose byabaho bidakwiye kwirengagiza intambwe zatewe muri 2025 zirimo n'amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono ku wa 4 Ukuboza i Washington DC. Ati mu ntangiriro za 2026 ni ngombwa gushimangira ko ibyagezweho muri diplomasi muri 2025 ari ingenzi, bidakwiye guteshwa agaciro kandi bigomba gusigasirwa. U Rwanda rwizeye ko ibiganiro by'uyu munsi bigomba gufasha mu gushimangira umurongo w'ubuhuza bwa Afurika yunze ubumwe no gushyigikira ibikorwa by'i Washington na Doha. Amasezerano y'amahoro yasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yibanda ku bikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR umaze imyaka myinshi ubangamira umutekano w'akarere, gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho no gucyura impunzi. Akaba kandi akubiyemo ubufatanye mu byerekeye ibikorwa remezo, kubungabunga pariki, ubuvuzi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibindi bitandukanye. Ngira ngo rero murabyumva rero ko Olivier Nduhungirehe abahagarariye u Rwanda ahantu hose, akaba agenda aruvuganira kandi yereka amahanga koko uko ibintu bihagaze magingaya. Nk'ibisanzwe rero ni wa musore wanyu Pilot News TV, aho nkomeje kugeza amakuru menshi agiye atandukanye. Mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.